is your situation? Umuntu wamnyaka lokufundisa ukuthi mawusuhleli wedwa wenza lento ekuthiwa introspection, self-introspection, nawe uyihlola khona. Ukwazi ukuhlala phansi nosikhumbuzo ukuthi sikhumbuzo, ngiyabona ndoda ukuthi inyama yakho ifuna lokhu nalokhu nalokhu, kodwa buka isimo sami, buka izinto engibhekene nazo. Usofuna ukungifaka nalokho futhi. Umanje lokufundisayo ukuthi ukwazi ukuyivusela wena ipulpit. Engasananga umfundisi uyishumayeze wena. But I cannot do this. I cannot enter into this. Akusikho enakho besho njalo, kusho njalo ku-Amnon, uThamar. Uthi akwenziwa lokhu kwa-Israyeli. Amnon. Achilachileke u-Amnon. uThamar akhulume athathe indawo kaMayini